Atukubatangira ntekaniza ekiyererezi amabara Judas Kyomwendo musajja omuliso omwihaba mu olinyina Bad Dogo omukwonga Batumbya Benjamin every single Friday tubaho hano esaha ziba 2 ezekiro tubaho ntukuchenchulire bibaire mu wiki mulinge erubasire ebintu mulingo 2 Bad Dogo ramki habantu nkubaramuke onyo naho nalokali buli nsonda yakicheka onali program eno giroleire kyalero kandi nimbajukiza tubenda muno abokuba ninywe abatufollowinga mutaro titoro yaman nkuramuke onyo na abagenzera heru bakadama kutoza sente buli wangamba go kwenda bakwesikia batandike zikusindikira sente bazisindika simu yange obamba somere namba yesi ekyo nikikahabuke nkabagamba Bad Dogo mutamusindikira sente oire microphone ya Bad Dogo kuli haraira te kupikinga nke yange nkurura irakali yange niliswekeri yawe hati erabere hanskulu tagiongeize kwa ngiongeize iroho yangendi haihi muno hano eti hati nimbajukiza ngu esente zo bokuzinsindikira zijja kuba safe habo kuba ninyo omuntu akusakwa uri sente zo kando tejukize kandi ntakulire mu ruko Bad Dogo mu bintu byonna nsakunkwesiga baitare ebintu nkebi mbibaze ebintu kwesiga nabi omu abakazi tensa kwesigisa omukazi nguma ati tugeze ngambe wa sister wangu bakingabe agenda mu Bad Dogo rale nawe ngurara na ukani tani kemukozere okimanjura shungurana na sister wa tani ya deke mukozere aba sister wange bona bakuru baito tugeze nko mwana wa brother wange Bad Dogo tinsobora then in sente ebintu byenkusa kwesigisa birinke byo kuli ebyo bade sente Julius kantarurunkanira mu sente tubaza mazimanta mbanta boyikaire nabo ndurunkanira mu sente chonka tinsako maragazi kwesigisa baitu manyeti nta no bakadama ngingera kubagamba muleke kwesigisa abantu banyu sente no bakwa bazaire Bad Dogo aroho testimony za bakadama bamwezi bangambire abazaire babangi bakalia sente zabo mama wabo abamuni babagendano mbafumu babaroge baikale yo babonabonere yakone sente azitwaire hati joera aro mwana yanyumize stola kangamba akabala hero atobi yabaira hero yasindikiraga mama wa sente nazimsindikira hati ngamba yatunga obuzibu hamuli muhali yakoraga yagaruka ataterire ba mama watamuterire simu ngo mama obu yamorozero mamlingo yamugambire kiki kandi abakogarukire kamukakusa kike kikulese kandi ko muzairo mukazi we na mama wa isemerere kurura mwana wawe asemererwa munabo ino mwana wawe hati ntamanya kuno muzaire wayata na aliya sente bosone chikumeki yasangireho kibakozere musiki bamukasukira n'obuntu wa true stories nyabanda bangambira stories nyingi bad Mr. Julius ebintu biriyo inyi abantu abatakayikiro ebintu ebi abantu ebintu ebyo bikubayikawo you people abantu ba muzaire wawe Julius arowe mbani ntekeza ngambo benseno ine kinde kyagigwiro abantu bayikabona bacyankalana n'omuntu okutekereza wawe tali wawe owo kwesiga no gamba lero nyesigiro omuntu ono tajja kumpemukira no nakuhemukira enseka ekahuoruoye kibagamba kuhuoruoye abantu bakahuamoru yali omuzaire wawe ayakuire munda nakunanka na yakuonkya nuwe nakuhemukira ati nyokurora ibuli nyowenya gambaga nyahuraga stories za ono muzini Irene na Mubiru hali nabaza hali mama wayi mulingo yamubonesaga wiki mama otamani ninga mama wasakubonesa saba atakwenda ntakikiriza but now I believe it okurugambana batandikira kunyumiza stories abo bakadama abo biki kandi hata obuzibu obundi nabo hali buli Bad Dogo hati nkondi yanyumiza story ya tata waye na utata waye yabasindikiraga sente bandi nibazira biki hata ogo nkagenda kizora ngukando ogo mulingo nyina yairugire mu family ege yatunga mukaiba ya murugaga anobo mwana onu then omwana ono ba maybe abulire yokat ahangangukire yatali hali okikenga so baitu hati omusayi omukazi bokubuzira mu maka habo akino yindorogo omusayi onu omunobesa abana baye kandi Julius nyo wambaire manyire ngubo swero omukazi
omukazi akasanga omusajja obaire n'omwana oba omwana omuzaire kwa rubajjo habukuba omwana we nabusa omwana atabawo omunju abaana bona baba omunju kandi buli mwana we naba muntu ali suppose kuba nagondezebwa nk'omwana ondi okikenga Julius hatiki kusana isana Julius omukazi ayizira omwawe asangiro zaire omwana obundo kafuna challenge n'omuzaire omwana ogwo mwa separatinga kyonko mwa yaukaine hati kandi wo bwayizire akwenda agenda arugo omwana omunobe n'omwana muhahaze arugo makaga ise wayi halija musangire okikenga ngu ayebera omwana ogwo ekintu kyoba n'osiga nikyokongora ngu ekyokusiga mulo omwana ogwo n'omubonesa nikyo kigenda kwata omwana wawe kandi nayo tomanyire ngo amakaga nugoizire mu jagahangaramu nayo usakusanga ugenzere baleeta omukazi ondi nayo abana babo babakole nka mulingo okora ngeri walabiza abo mugenzi wawe okikenga kandi obundi nosanga Julius ngu bwoba Julius bwoliita omuntu kino nkwenda kugamba bwoliita omuntu oba mu family yawe oba jjajja wawe oba anko wawe oba sister wawe bwaliita omuntu mpaka ekintu ekyo kirikala nikirondoora omusaahi ogwo tigubyama gwekala nigurondora mpaka era naye omwana wawe aliita oba omwana wanko wawe baito mpaka kisigaramu okikenga ngo nikiye birebikire byogenda kura ngo omuntu atemera omuntu osanga obundi senkura akakikoraho aina kiyakozera kusana nokwe bakagamba nokweniga omufamily muhaba mu muntu yeniga nagomuze kuba gutandiki ekyo tikirirugaho mpaka nobaliraba emyaka engampa kosanga ali yayenigiro ndi nibekaguza kano mwana ono kike kimunigisize ntamanya kikurondora kiri kweniga then neiraru nguneiraro mufamily muhamba baba maybe jajja wawe hayise yagwire iraru naiwe oinako mpaka ujja kusanga nainye muharo mpaka alikoraki aligwiraro oira ogamba hatu ati tukoleki kusaba kukoraki because ebintu ebindi badogo ebintu ebindi man ruhanga ina kutulekaga oba ruhanga oba stani ito abakintu bantu bonabonerusebwa ebintu byabayisenkuru baitu barabiremu ebintu isenkuru nyebi ebiyakozere tinyina nanyo tinyina koraki tobikozere tobimanyina bimanye byakozere kyonka nyo Julius hareki obwemba nintekereza oba ekitekezo kini nyakitekereza nyenga ningamba eBible egamba ngu Yesu Kristo bwaliba naija aliba ebintu bingi bwaliba naija bwaliba obundi empirera ikweka bintu bingi ebirihinduka obundi ensibo eriba nehwerekera bintu bingi ebirihinduka oliyesanga abana baliba na magezi maingi oliyesanga ebintu ebikuhoniriza biri bingi omunsi habo kuba Bible bibazaho Julius okimanyire nguno isanga atibwire buno okurora omwana amagezi maingi Julius abantu bahinguranize abantu bakora ebintu no gama baitu omuntu nwakikozere ebintu ebikuunirize bikusasamaza oli nayenda omusaija wanyina wa mama wayi omuhara wa uwogo mama omuhara nayenda omusajja wanyina antati nicyo kino aro adira hate ekyo kiriko kandi nibaruwana nebikonde ekyo kiriko mone munenka omukazi nojja kuswerwa nojja na muhara wawe iyo kimanyire ni most cases okuboizire na mukabaro abasajja bandi togo abasajja bakoraki busanga behindukiriza baraba bakora arerisajja limira gambire ungo nyowe otosola kujana akamuganda tosa kujana mwana wawe omuwange mukatanga kuliye mere yange bulikiro mukunaba maizi gange kusasula amasanyarazi omwana ntamurabize mwegari unkasekanya tuno musajja Julius omusajja no mururanko mutakenge baita ali muraru wenyine ibadoge babikora muno omusajja nayenda muhara wa mukazi wayizire nawe you understand bakubikora muno think so no bankuba nyino moyo gwobwenzi hati no wesanga aronesulenya abankajiba abantu abo ni muhara yajja yanoba nyina imwako munobiraki musajja story gyongimanya nanyo yamunoba nibeharanira kimwe nibeharana na harana nyina na mulemeso omusajja iba wayo yayizire yamuleta basoro mu makaga so ate ebintu ebyo biri common muno bad dog ensi ni kweti eri hati ngankugambe nekintu ekindi
Baddogo restaurants bakunyumiza gana nyoni nkwata hamutwe abaana hano hatawoni baddogo bakulya ebisiyaga mu bunyoro hano hoima bingi muno abaana bakulya ebisiyaga baddogo bingi muno banyumize garo banyumize gengo wakubirya mali aishoya doro musikinko gwo kumbo kuba no murora kandi ogwa abiri mpoza abashiki baba barezibian roje inywe ensi baddogo kyogambira empero Julius ngambira nsangire ge muhara wange oba baitu Julius nyo kusigikira ngeri mpara n'abantu nsangire go omuntu atati baddogo kurora ate abana bawanka abandi tokurura nti bali tokwikara nabo balumbanyina baabo n'abana bange abamukwikara tokumanya emize abantayina tumanye emize bakora tokumanya emize hata omwana nojja nomuleta maybe tugeza kuzire oba nomuleta hata abe nombagenzi tamanya wayina emize yagegera oku niko okurura myalo never trust omwana kuba mikona ya nyina hali ntali nsangire ge nyendo omwana Daliane naliye nsangire ge babi nsangire ge Sinsia kandi no bakubyegera no masomero oko hata obikujja binu bakoza kuzire mu pressure nibenda ka sente biki nabo pressure ya sente nayo biki abana abantu obesize muno basange gine bakole ebintu ebyonsana lero we Julius kandi atorakoraki urakoraki haroho musajja mugaigo mutamuhule omusajja mugaigo ko Kampala akaba ina mutabani wayi ali aheru okuno hona asomera namusindikira gafizi babiko basajja bana bagaigo bimanye hata muterere esimu amugamba daddy nkiro njagaruka nkwenda kwanjulira umugore wange wenyizire nawe wenjja kuswera baitekaniza ebimuli family bimubanyira abana babagaiga mutawano omugaiga agaruka omuka hati enyonyegwa hati kujja kubananka kubalinda kisaye hali kurugayo hali monanka aino omusajja mugenzo wae abakururokiye kandi kakagamba kujja nomukazi katutaka kumurura kuturukayo hano akumugamba namwanjulira mbudaddio nuwe omukazi wange unyagenda gakwanjulira omusajja akakaba akafa pressure omusajja akafa pressure hati we Julius okubota hati urakuraki omusajja akafa pressure niko kurara abasajja bayine emitima hati abasajja nkabesije nawe nibyanyima ukimanyire mutabani wabo akahindulikira kimaisa nabakazi misaisa nabakazi akehindura aketeka na amabere gakamera akagenda yehindura kandi wo mubazaho wini byanyu bobaza hari mutabani wa Besijogo nyina wini byanyima obano yendendo muno mutabuka so ensi bad dogo kandi hati umunsi zaheru oku okwesanga nibagamba ati human rights it is okay but some of the things to our culture hanu tuina kuikiza culture yaitu eji hanu titubikora niko kura nyo sometimes are ebintu byensima president Museveni akagamba murani mugamba human rights zanyu oku baita hatite mu Africa hanu culture yaitu akagamba the mouth is for eating the anus is for kugenda mutoyi hati okigaruka utanotanga kye hati ogaruka utanotandika manya biki kwegidinga anas no manya why halo ina kugenda ruhanga iyo kutekeza bakiruhanga ataide hebikuru bibiri wakaba musibu bali hati Julius niho garukira nsonga yange nanyoni kugambo yitegereze Bible ebintu bye kubaza ebimu Julius obundi birahikira ebindi bikuhikira bingi haba kube Bible akagamba ngo bintu bingi bimujja kurani bihuniriza kandi bwire bunu tukusana tutakaroze kandi buli nyaindaga tutandike haba kuba Julius omuntu tasakujja nekisaka kutemawo omutu kitakuhuniza haba kuba mu myaka yera Julius ebe ebintu bitabeho iyo kimanyi Julius emyaka yeira abantu bagonzanganaga abantu baikaraga nosagamba bataina na busosoze obusose butabaho kusororangana hatabeho ngu kyona nibaisa nabo Ruganda hatabeho kulya mu mugenzi wawe orukwengu bagya kwa milioni 10 omuhereze yo bamuite ebyo bitabeho Julius abantu babaga atati obuzibu hali bwaizire abantu sente zikaba fundura munama iso
bakike kikuletereze nkarajwera ka video kike kikuletereze sente kufoka kizibu pressure ebintu high demand I think karajwera nanka chicken Julius okusa kufuna nanka pressure kuletereza kuita omuntu abwa sente kizibu niko kuranka nkugambire nkarura kakingwa kakiripu mbaye nikugambira aka chicken na gamba wayenda sente na nyonka girora yagamba ngo muntu kakubarura omuntu yekikiro muhanda gwe sente ze zaina kufuna akusobora kumutuga akusobora kumutemate yagamba what kind of person is this abantu obuntu bukajyankali yale habo okuba nyombaho ninye kaguzi omuntu atakusoka kutekereza akagamba omuntu tukahangibwa munsi munu tuina kufa Julius kiro kyofu habayo omuntu ndoba kuzara kandi bazara bayingi ali mu kishane kyawe badogo kankugambire kino nyobudure ndoro omuntu obuli bobano orugamo photocopy endi neije yawe hati kankugambire kino nyowo kurule enseno buli rwendoro abantu abakufa in most cases hati sabite no muchopaka bakamuzika nkagenda nyamuzika nkaruga itwena tubaire tumumanyira ali muntu w'abantu afire awireho titulyongera kuhure irakaliye nkaha mikoro nkaha ego naiwe kimanye iwa kutekeza nti sente ziri zamani muno zikusingira omuntu ojja kufozireke kandi nabandi Julius tuboina abagaiga abayingi ahero kwa abagaiga hano mu Uganda aine butitimbi bwe sente kyonka no sanga ni barwane obomezi bwayibugaruka hati by the way Serena story nungi basajja barabo mumanyire basajja barabo gaiga wa muno mumanyire kurungi muno niwe mukamu wa KIU University aina business nyingi muno mu Uganda hano ijwera kabana abaza habali mu kuzika nyina yagamba akagenda akabatwaire wa Germany kunanka kujanjabo hanyina nyina yahika halevo aina kufua kyonge kyali nikimuyamba kumuteka mu mutima guhiyaka nuko asigara ali mu mezi yagamba sente akabazini yatera dokita yabagamba ali wiringi kubaha $1 billion bamutungire omutima baguteke muri nyina nandi dokita agamba mali nandi basajja ba ori ataka kweze nokoya yagambe sente zo kuzidabolinga $1 billion badogo zimanyire nzimanyire $1 billion zimanyire Korano za KD takagambe $1 billion yagamba kuhe $1 billion gendo tozo mutima tuguteke muri nyina nyo dokita yagamba mpamwe ebiro bike dokita byagenzere I think mu kulombira giro byabo omuntu kuba ine sente ezo nyingi zityo bakumuteko babani bekaguzazi hirenka anti dokita kole muzabwe ebintu bitibishane then ine kintu ekindi organizezo mutima ebihuwe biki government niye binaho busobozi hati akabaina agenda mu government kula ikaze orukura turananga biki dokita ndo bajja koleki bamwekiriza hati dokita yagenda yabasobora omusajja ina sente za yakusoba kwenda umutima bamukaguzo mukaza ine myaka inga ngo mukaza ali myaka 8 bagamba ereki yamulemeseze myaka ya nyina kyonka kwenda orole omusajja ina sente kyonka tizisoboire kuyamba nyina $1 billion ali wiringi kugura omutima aguteke muri nyina asigara ali mu mezi arono musajja wa mana akaba mu America akatrendinga muno ali oxygen ni barwanisa obumezi bwayibugaruke mugaiga munaina buli kikakiye sente baitu bajanja bakabaina kokoro byalema Julius hati iwo muntu obokuba notekereze bintu ebyo bakale no bihura obano otabiulire obakale no kale obokuba otabirozero no bihura Julius biliyo iyo mutima gwa otakabaire kuita mugenzi wa kutekereza ki obumezi tosakugura bomezi esento sano kuzirwanira final zitunga baradiendo hati lebe example kya Brian White abaira ali musajja ine sente nagabira abantu sente bantu bangi abamufuniremu nukatugaruka example eri recent ya Muchope akaba nagenda Kampala aina na plan zo bakabagenzere kolaki akimanyira ajja kutravelinga maybe agaruke omusigaza bere yekoleireho obusenda aina nakamutuka kayakateireho waruguta kyonka just like that ne motoka agirekere ne njwa agirekere noborate mu to maine sende zabaina za account byona abirekere kyonka iwo kwasire
otandikire kwaraza abantu ozire kyaro kyono kibingireho abantu babingire ogambire iri itaka liyange ozire ne kyapa oteize na drone oteire kyapa birobino bakitera drone aiguru ne bajana apime itako obukoto bwali ne batere ekyapa obamara kitera najana gambe itaka lino liyange ozire bingira abantu bazalirwaho abanyine kurwa bazikiraho buli muntu wena kyonko gambire itaka lyawo ine myaka nka 35 obana okurura hano badogo nyowe na Yohana emyaka 8 maiso itona tujja kuba tutaro 8 nyingi muno habo kuba 8 boraba yoli mu 2 ojja kuba niyo 10 nyobu ndabandi mu 3 niyo 10 na niyo 10 hadi tujja kuba tutaro nikimanyisa toro tujja kuba tutaro ogigenga kandi Julius nabwire bona abantu ekindi kibaki ayebera okumanya ngubiro bino oba ruhango nagira kakodi yoke ngu mu myaka Julius bohurango ara abantu mu myaka yeye abantu bafaga ne myaka 12 okuhura ne bisatu kuhingura kyonka kusigikire emyaka yeyira ngu ebintu ebiko sitaza bitabeho bitabeho Julius abantu yasobораga kuli batayesibira akachenche nali bata olata mwegombere na kumwegomba kiri kya buli kiro batu wire bono Julius sosa kuli bato mukazi nali bata no buchenche bona abwesibire ngero rura abantu bakaramoja abo manyaba kyabo najja mutaona naraba abasajja bona emotoka zitatomeranga oiro karamoja baitu kandi na karamoja bikagenda nibike anti nkolekeze kizampo ngu omuntu buleira bayisibagane buntu bulawo ngu Julius eira hatabeho social media hatabeho ngukulie ebisikirwe hatabeho manye bijuma bitabeho bine bintu byona bizire buyije muntu warwaraga no chwe kibirinzi nacho kibirizi nanyo kandi abantu nibahangara antati badogo biro bino bitwina technology kafoka technology byayizire yaleta ebintu bingi John mugurusi nyakojo nanka na wali mukuota ukana ati kuli mufuruire yo hati mulesere hano nyamugamba hati nyamugamba hano hati ataho nembuze ya boiro nemihogo oina kuli yaga we hale bisikire ebye byagamba oti hati njaga kurugano ekyaruge kozereki nkirire hati bula abantu sometimes usanga narurunkanira mojo nywe akanjama akasikire wakakako but in most cases final kalya nikakunulira baito kulya nabo buchafu okulya oburufu ati Julius nina kinde kyentekereza okora nyo Julius tindya binyobo ebyo bine byombyoma muranganyire nyabakora business ege by Julius one day nkagendaho nyagenda kurora akakopo kebyome byakasi ebyome Julius kahwereire kone kawerera ali basiramu ebyoma hati nyayi kaguza obwomo obubusiya bugenda kambyoma iyo likuruga Julius tuboli mbone ne sabe ebinyobo amanyesa manya omukaro bugenda munda yaitu okuli yake nibo tulia abakutondera hakitara TV inteka nzene kutekebwa mwensimbi bwa Arafat Rolling Chicken ayiboko wanogonze nkoko enungezi kunura either Arafat akusima osembo balize na usabiten akusima Arafat akusima aganda bakasoma beyongeire tugucho mpereze namba ya Arafat ege bakonterera nti nyina kwati omuntu ono dinda kamba nsome namba ya Arafat Rolling Chicken okusaka musanga namba yesimu 0776 28 594 ojja kuba no wetungira mu Arafat Rolling Chicken na kuhenkoko ezinungi kandi ina nkoko nungi ina chipsi aina bintu mandazi aina sumbusa aina kandi nebyokunywa juice akora take away obokusano gamant ko ikale okoleki uliraho mbarafati so tuina na Hoima Resort Hotel nabo ba kuteka mensimbi bitu bakatwa offers kutagiyayo
Julius mbaire mu campaign ati ndugaje kironda arweba gyo ati nyaro bungenda saha 3 ina nkakugamba onterere go kanga kikotaga nakuterera Julius ntugoko saha 3 ina njanju wairo bibirugona ni gundu makani by the nkwenda sauna zote katuhakana ngwenda sauna bakatwa offer miezi 3 ati baina sauna na steam Hereses Club nungi bijime byuma birungi baina bagirana nanka na buffet ni emitwale ebiri kichweka nogenda nolya baina buraro burungi rumuze nungi by the way umuntu ali suppose kuba na ararali resort Julius ojuke kire kibatwaira twina oshoto arara kule ruguru wena nesha no body olinka abasajja ni bakole abasajja munikyo batakulira Julius anyonyi na chali wangaro bwarara ha kumara one wiki ogakuna kuterana mugani meetinga business meetings wiki aruhawo you understand so Ruhanga percent akazikuwa ajazikuwa arone zoina atinga bere kubanka oyireho bad dog kankugambire oyireho maybe sometimes arobo tutasima kyonka bad dog ari abantu abali kubi misa Ruhanga we bali percent nkihindu ari abantu abali kubi bad dog itwe ati osokurala enjara tike kusobo kyongo kimanyira misali abasigazi nka kwenda kiyo ari abasigazi abakurala enjara kandi na ati Julius omoje jaberigante iri nanyenda onusuoru naroro rukumi yanga babade dogo inesente nkwenda kuliye kikomando naroro rukumi niroro rujya kumurabya mukireke ati Julius nyabura nekyo gamba niko kururira nyo bad dog ati nyo kurabana basigazi bano arasigaza abagena gabo Julius mpayo jase 12 bobo zine zimuhe Mr Mbairegene hali indi ni batunda henkoko na chips hati abairoga chali wange bana bakalabo jo banga bankozesa abambana bo mu campaign ngambire kamba gule enkoko koko abojo bange babiri abo abimirime bakunkolera gaya izirige yaruga kuri nairuka yangamba MC biro bino bakanyongera kasa sa MC baddo president uyali nagene niko yandekeirako akubangutebeze njiri ati yangamba muzeyi nkusaba ompereze nusuru 10 ndiye kikomanda namugati nyina sente kandi Julius ngero bimanyire nabo ndi tuba tutayina gaya mpakana hati gaya nyamuhanusuru 10 omoje yamugambo we kikomanda berwa inkoko ne kikomanda omoje yamugamba kwa tininaki ebihimba tinkabisikire yamugambo bayire kiteka mbuteka mu munyu nyombe semere misa chali ntunuleke gayo ni agambe nseno baddo kangambire Julius abantu bakubona abona baddo kankambire kino okurora boraba goina makasende Ruhanga kwahire emitwaro ya nkaniyege omoja akajja kugamba mpaho 10 muhe bagenta ina mboku boina muhe nyo Julius mpereza abantu kandi na binu bogenda nko mu hotel akaisikika akakusavinga kurungi kalekere yo 10 rukahe kairekere 12 okusikira obusobozi bwawo okuba nosobole 15 mutwaro zimuhereze you understand nyo buli nkaba ningambira abantu nimbagamba okundura nyo nyo wenyenda muno kutipinga abana ababakora muno nko mutoyi iwo do you know nka kafemera naho mukafomera no manyira mu toilet omanyire nkabasigaza abo sanga balinzire bayikalira kusimura toyi ati osakitwara for granted ba kumusasura sen baitu zingaha zingezi kuikaza mu bantu ali ba kugenda niba you understand ogenzere mutoyi wasanga hani hali hayonjo kurungi wanyumirwa wasenso baba kurabyo nabyo kozere warugwayi kurungi chonga juko etoyeza abatamizi baba banyuire nibazipamira nasimura ogenda yo nihanyirira abakota muhe 12 13 14 okusigikira musajja nkogo musigazi nkogo musikinkogo are binte bindi sometimes bad dog nko kurolera itu atinka nyowe tusakunsanga when I'm in luck okikenga yes tusobora because ndi Ruhanga sometimes brokaba oyino mutima wo muntu obugabi kiba kintu kyamani muno hata rohijero musiki akanterere simu nka nyamuyambaga myaka yenyuma aho ala heru ngamba taina akagenda heru ngamba taina connection kurungi na abantu bakuno hati cyali nanterera gesimu na yenda ha namba yaye ngitekeho airtime
nagamba hata arona in fact arona hikiri nokwika na itan commission kumweganya buli kaire mpawe ya time Julius hati jodi no yanterire simu yansima yangamba nyono mwebanya mweberwe yangamba Julius webale mwesiwo komasindi yangamba okujuka ninyo mwesiki emyaka manye mwaka ki nyakutalibaniza gandi aheru ku Saudi nontekera ya time biki you know sometimes aro muntu ekintu kiyokora notakitwaranga kyamani baitu omuntu anasima obuntu ntobutito obu nikiza nkwata simweno amazima kushana bana bange bainikizi bainakizi mwanje ndi busy njale program ngenda bakubira nchimanyi hati kiro kimu baba ireki baile araba gaiga baile batirani hata aro kiro kimu ninkyali mu Jonad event so aro event itwa abaire hoko balesira abasirikale baba stranded basirikale bataina omuntu yabaire abalesere akabagambira kuba transport kubagarayo mulingo manyire bye mikoro mukoro mukawa Roma kwatabya hatikyala abasirikale balaho bali stranded ninyo manager wa event yabaire ni managing omukoro nkubimanya baija bangamba bujo manager otuyambire otabikibiki kutaha kurugo okuhara endu nenjure egwire muhanda guri kando sanga byaro kutubayira araira abasirikale hati kyala abasirikale bali stranded hati mulingo mbana connections zibikintera kuno mu town amoje bachali bange biki baije malete motoka no mojo musasura atwara abasirikale hati nyo wente maindo hati kiro kim nyina ebintu benyayenda ga police aho hoyo ngenda mu ofisi yo musaije omu angamba tiniwe manager yo ni nyo yanyijukize storage yenyini yangamba okwenda yangamba okatuyamba ntuli stranded kiki kyo kwetaga kandi nyine ekizibwe sahizo nyandaga kunyama hati na nyo Julius one day nkaba nyine ekizibwe ntamanya nyina abantu abanyayambire hati nyina gayo nyasangire batomeire enyuma yakatala hato bali bamutomeire nyakwata nyafune esimu yaje abantu nibamusunga busunga nyafune esimu yainye hamwe omuntu waikaire nabaza muno nawe nyabaterere esimu nyamekinga shiwanya muteka pikipiki nibamutwara mu irwara kyonko bamutwaire mu irwaro Julius amazima genyini abantu bomwabo bakanterera amasimu bansima na gonogujwa nyisano mwana we family kyonkano rorangu abantu tukukola ebintu binu habo butagamba ngu nkweyolekya obangu nyine sente nyingi Julius omuntu akusabire kyokulya ukakimuhereza kyonka guli mutima gamba ngu ruwanga bakubampayire Julius ninsobora hati nyabo barabara muningamba Julius kiro kimusa kuspendinga nemitwaro nkaikoma kando mbinte bitagasa ningamo omuntu ansabire 10 ibiri abakinozi muima abakota kuzimuwa abantu muleko burumiriza oyiro nekintu ekindi bad dog n'abantu baleke kuyamba naino omutima gugamba anti kanyambe ngunankajja kunyijuka ekyo kintu kiye disappointinga muno baddo kuba no yamba omuntu otakitekereza nto baruhanga nuwali sima nto babiki baire byogamba anti kanyambe nankana wali nyamba Julius osakuyamba omuntu obairo ine kinde kikusibire kandi otatekereza manya ruhanga manya nyambiro omuntu ono nawali ngarura okamuyamba buyamba misa okesanga ruhange kinde kibayi kikusibire unobwiro bobwe hati nyo badogo no kuongera kutunga omutima gwo kuyamba nkagutunga emyaka 2 enyuma obunyatungira accident Kampala road down ndi ninja kufwa abasigazi bampimba batamanyire bukomera bampimba bamvuga kurungi ha boda yabo ndi mburumi bwingi muno bantu aromirwaro abasigazi barara hakitabu na nyowe ni bandolera batamanyire timba manyire busoba manyire niyo bakwatagana amasimu gange bakunterera amasimu baterera Julius Salatali nkali niyo ba directingire n'abantu kujja kuntabara ambulance tiba manyire
kuruga n'obunyagamba oba okuyamba omuntu oba mumanyire oba tomumanyire hari omuntu omuraru kuyija kyalina omurura embeere akakusaba esente abo kuba nnyo Julius ntakugambe nabuli abararu mu tawuni muno busata amanyire habo gamba mbahereza esente mbayamba hati wanudde nkaba nimpereza omurara esente enjara ne muruma oba kaba nayende oba ne muruma oba ki kyonka nyabarara bakira mu tawuni bumisa bamanyiti manyira abo waki oli yandura ni muhereze sente misa yakungana badogo ine sente zokusiisa nyamugamba abo waki ngwa bararo kikaruga kuli kibira abantu bakiroga Julius tukuligamba buli muntu agwire iraro mutawuno mungu akayiba abantu nkwenda mu mentality tekereze ekyo abantu bandi abo barogere buroga jasabwe sente zabo oba babahangirize itaka lyaye obundi family yaye nebyeko na mutwaraho kandi niba ingi muroge iraru nibenda kutwala ekibanja ki obundi sente baina billions zibakwenda kuba mu title line yabo nibakwate sente niba muroge iraru by the bado kankugambire abantu tugeza abantu abali mu nkomo bakunyumize stories aro percentage y'abantu abali mu nkomo family yabo babikibi abanyanzi bakapanga ebisango bamusiba nibendo bakutwara bakazi babu oba mataka gabo baloko mu nkomo ni baba ingi abasiba abandi bakunyumize gestore zabo tihali buli musibe borura mu nkomo ntaba akozera omusango akakora omusango no bandi baba bahangirize abandi balima abakora ebikorobere baito kusanga Julius mu nkomo mu abantu abakira kubamu osanga emisango bundi batagikozere babahangirize misalo ko nabonera yo cyane no mururo ali musibe no gamba ogwakayiba ogwakayiba no muchoro musango kandi cyokora Bible gamba nicyokora Julius Bible gamba otalichora musango mugenzi wawe okimanyire nyo Julius okima abantu babani baturabanira tutumanyire na dini but nyo Julius ebire bikira ngezaho muno kukora mu binte byenkozere bikubiza ruhanga Julius tokabaga otayiro munju ya umune omunju kale ugenzero munju ya oikire mu kitabwe okagamba baitu nyina ikinde kyenkozere getikibarege kirungi okayiko mutima gwa kandi abantu mukirege muno kumanya nanka omutima gwa senta mutima gwa bakieta isenkati mutima gwa akira muno akugamba no gamba Julius mbairege mutano ngo muntu taine kyamani kyangoze kubatu nyamujumu ikijimo ikibi hatino kani kikurumiriza ngo abantu mwike muno no bamugambirira ntakaba irekore kintu kine kyenkora uruhango gwo we mu planning ireki habakuba Julius nyo making sure mukiro kiyona ndaba nkozere ebintu ebibi biri bitano making sure birungi biri nka10 okike ngu otali kaga omaiso ga mukama ruhanga buli kimu kiyona iwo baire no abantu no babonesa no isana baire kizibu kandi ebire bikire inye tugena ntublaminga ruhanga abakyo muntu gwatamwita ruhanga abakyo muntu gwatamwita baitu ruhango tali muntu mudoma you people ruhanga niwa mugezi abaine ensonga zaye nkomu kandi ruhanga tatekeza nkaitwa abantu so badogo tukihire nti kuyamba buyambo muntu leka kuyamba ngunankajja kunyamba kiro kimuntu ebe bwa disappointed no gamba bojonyo kanyambire go muntu bojonyo wabo aki yambo muntu taina kitekeza kigamba ngwara nyamba na nyowe ruhanga waba na kusasura yoku kandi hati niko kulira na atabe nkabebembezi baitu bano abebembezi baitu bana abanga kolera abantu baba taina mutima gwo kuyamba riyali because ataronka basajja borora omusajja nka Obama machazo sagamba ina sente ngo azine baitu okimanyene bokubota zine sente mukatitoko inako okusa kuba okuyamba ombutito bwawo atara abantu abagamba nyo wenja kuyamba abantu ntungire sente tizikanya ebyo tandika na katitoko ina yego hanyo badogo kugambire gabana bensasura fees abatali bange okimanyire kugambire gogenda kuroli deka kulinda sente nguzikanye nanyo wenketekawo tamu bwe bana ikanyina abana bangule ebitabo kikenga ndati kandinde sente obuzirikanye sente tizikanya
sente tizikanye you people Julius tikikwakana kuba ine mitwalo 3 oine family yokurura ngu bakubonabona okakwata okagenda aduko kagule penso obe kalamu okabagule ebitabo okalemo otabibahayi ngu Julius ruhango ono nyo Julius kandi ruhango ba timanyiro hakuba kitekezo kyange kiona Julius iwe ekitekezo kya obuoba notekereza obaire kufuna sente otekereza kandi nyonko gambire kino nyowe nyenda kuba kurungi okurura nyowe bwakasiruhanga bwakupasa kuba nampa obusobozi nindolera family yange nindya nina akamoto kange kurungi in most cases turunkanira nebintu bingi byakunka ukikengere turunkanira ebintu bingi byakunka boko bintu bingi kya kutekeza nti manya mbati banzo mukwate kwa ogabok chokenda mukwate ati okurora no gamba ati ensi byona byona kibuli kimu kibe kyange buli kimu kibe kyange ensi tugiriye aho bikora byonka kandi tutubimaraho kandi ebire bikira ngo abantu nyowe nyine ekitekezo kyange nyine ruhange kindi kya musaba Julius nsaba muno ruhanga mpereze sente nyingi no bali batampaire nyingi muno ezihingura yini kyonka mpe sente zinkusobora kubanka kuwata nkombekera abana bange family yange nkabasomesa then nyowe dream yange yone tayo kukwata abana bakateyamba bana busanga ngudo akubona abonono bakanage nkuwate mbombekere enju mbarolirire nk'abana bange niye ta dream yange era nyoti nsobora kuba n'obugaiga manyo buhingura inenka ikaraho haba kuba nyo ekyo niye ta dream obumezi bwange bwona mpura nyenda kuba n'abantu bangi abankurolirire atati ekyo kirungi kandi ruhanga musaba kikirize because abantu bangi baloka heru badogo bakubonabona abantu bali kubi nyowe mkugambire gesimu azentunga buli kiro on a daily basis ezikusaba obuyambi nizingambo basa hatika kandi nyakudupiraki kiro kintu tindize zinobide tibwa musana kutibwa musana enamba ngino nyenkyakara tisaha ibiri za nyenkyakara ezo voice notes tinkwenda ziplaying anga aina mwana waye angambire mugezi muno biki baita ina fees aino musajja halaba ile nakora omusajja amwechangireho no mwana waye yanga kumusasura sente zabe nakolerera kitofu Julius so abantu bayine bizibu bingi muno abantu bayine bizibu Julius nyowe entekereza yange mbao ningamba abagaiga abamu turura hero kwa abagaiga ni bayamba abantu abagaiga oba abagaiga b'Afrika kuntima nyiro babu bata mitima yabo Julius nontekereza abagaiga abamu no bantu yes abantu abamu bakuyambika abamu ne ba disappointinga kyonka ngero kagambire otayamba omuntu kusigikira notekereza ngero gambire nayi wajja kuyamba nayi wajja kwijuka nayi omuntu yamba buyamba ruhanga ni wali sasuro bakozereke baito yambire ngunyo Julius nyina abagaiga abamu hana bandoro nabane sente azina account zijuire baitu no muntu namusaba amaizi go kunywa nagamunyi ngu abo kuba esente zinu bojonyi esente zinu ngero kagambire tukufa tukuruga okaire kona ngu munsi muno tuli munke ebipapura tukuraba mburabamu actually nsitugira bamburabamu turabamburabamu ruhangasa kuyamba no gimara me myaka 5 na myaka 6 myaka 8 hati Julius mbaire mu campaign ndi mu campaign baito ne bichoke byogendamu ijuka tukora dowa to dowa kandi site okura site kyonka no sanga oli mu kichumbiro cyari no jja kumuramukya no sanga mu kichumbiro ina mu butakuli atere munanka tayina munatukubi kandi bukubara bubara kandi musite Julius tukusanga okwa abantu bakunywa maize nente okikenge kyonka tuina abantu abagaiga hano nabane sente atakusobora yadde kuyamba muntu akiara habo kwa nyo badogo kugambire nyo nyina sente zange nka hakiyaro hali tokule mabatera boa hole
niko kurura abasajja atinka Jonad okurobu yagenze kuombeko ko kabalo mwai akaba ina kusika amasanyaze ekyalo kyona kigabira amasanyaze ekyalo kikaba kimazira obusumi kitaina amasanyaze kyonkati yabaramu nyono ndaba na amasanyaze ekyalo kyona kitaina ekyalo kyona yasika amasanyaze yakigabira hati nyowe na nyobu nkubanyina sente ekyalo nikibonabona na amaizi abakinta limebo okalimebo kandi sente zinga no biziba milioni 30 zinga no baterebo ebo ngabo yekia oba mugituma Julius oba mugiha ibara kimu ninye mukumanye kikure kyaro kyaire bohol ngo Julius tokusa kubola kyara okarura abantu bayine ekizibu ekizibu kikubatale banza for example ngu bayine ekizibu kya ebyo ina mbusobozi ebyo kusobora mbusobozi bwabo orugudo sabutarulima bayita ebowa no sagireta ebowa no sagiba otakubasoroza sente eri yabusa kandi sente zaki maizo ogaya haitag muitaka kandi tigaliga amasanyaraze nti gokupampinga na amasanyaraze ruhanga niwe yagahangire aro politician omuntu tinja kumubaza baitu cyali bakanyimize story bangamba apampinga amaizo mwayo ku cyali nagabire kyaro kyona aro baitu cyali boba no rani bambazaho ha internet aho biki mbo apampinga cyala amaizi personal talent nkumutitimwenda kiri aho baitu banyimize story nyagamba tukwenda bebembe zinkabano ukikenge abebembe zinkabano mbo kandi omanyi mulinga abagamba tugeze oba najja kubana meeting babiki naraba abakozi bayi naraba kyaro ni babagamba nti honale bwajja kubana rukurato kiro kino mugende mutaha amaizi nyenke tight mujja kutaha mugate ni bagenda ni batada at night ata abantu nkabo nibo tukwetaga abantu nkabo entekanize kiererezi hakitara TV tukwenda gimalira badogo nyina bakwenda kuramukya mwena waitu Sky Limit akafuka mweno wanyu asakubali na uruganda rwange rwenene by the way badogo kugambire kino hati nyonyina na nyo family zenzarwamu nkakaga dioko nzarwa mu family yabazi kanshali za Patrick Z era abo basigaza aba Henry benu baitu ni nzarwa mu family kibaroko ya Matia Kasaija Minister of Finance ugo anko wangi Matia Kasaija ningenda kakumiroko ni nzarwa mwa Right Honorable Robin Nabanja zona family kikacha ogo anko anti wange ni nyija ni nzarwa mu family ya Honorable Isubiri ya Bugangaizi Fred bya Mukama nizo family nzarwa mwenzo nyo mwene waitu Sky Limit nyina mwene waitu Ondi Farouk Motor Spares nino mugaiga wange mwene waitu akafuka muzaire wange Kabagambo tukusharing ata nyo petrol station Kabagambe petrol station anko wange wenyini waharujoka hati nkwenda nyina ondo nkwenda fora muzaire wange HB hamagara kati magarugo bakanyimizo story irabuli bakanyimizo bangamba ngu isekizara magara ngu bazarwaga na isenyo ngu bazarwaga na isenyowe so Julius just in chala oba anko bamweno waitu oba kazini oba anko malira nabo nkuramukya mweno waitu mwene waitu akafuka mwene waitu kandi yafuka isenyowe yafuka uruganda rwange uwo busobozi anyo no bandekeire isenyowe yali nafa akandekere family ejo kandi masindoko onu ataha bado twenda mu bene banyu bona bakuvuge boda nkakasimu wa boda akasimu atwale kuli nadamu noito wanka nyonyo bakasimu mwene waitu bado masindoko rojazi bya Mukama mbaire nkwebeirwe ijo mbaire nyina nkuraba Mandela ko jukajo twikaire mu Western Ward Mandela guys miya na nkaiwe
ninyitirana wicked champion aino mugago wakutera ruseka arebare abaire mwa wicked champion ni muramukya ni mpana hana mwa ngeze kurana agamba abana bange bad dog age ninja ni mpakinge mutuka ningenda kibarala bayire wicked emyaka yone tumazire tukuzire na wicked dog ali mukuru waitu yes tuli bana bato akabata kampa gesente akwaire yoga wicked nyota kampa yoga na nyowe mpikire nyafurizi nganya tuna wicked nyagamba wicked dono nuwakozire akwaire yoga kandi atova mazire kumpe sente zo yangamba utandoro otie sente zino na nyonyi no ontero seke yaza aina wateiro ruseki ngo mugaigo nuwentero seke yazimpereza abo kubompa ine muno kyonka obora turukairo gamba abantu abo ngo abagaga kwagala nabavu kwewalana kikale abagaga kugonzanga naba nakubaikara nimukwe wigende kuramukiza mwenda white champion kali hatireka twitaitane sabite kuija Hakitara TV saha nizezemu ibire zekiro Hakitara TV entekanize kutekebwa mwensimbi wa Arafat Rolling bokuba nogonze nkoko endungi chipsi mandazi sumbusa bikibyona ebyo kunywa birungi bikufuka mu Arafat kale mwikale kurungi mbaye bye Hakitara TV kwegesa kumanyisa